Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'da. Assalamu alaikum warahmatullahi. Haray musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe ko min musidɗo moɗon on Abdoul Wahhab Diegite. Haray hewtiɗo kadi fahin fi ɓeydugol ɓanginande en e qissa mo wonno ɗen. Ɗum woni qissa annabaɓe nogay e jowo jantaɓen ka alquran. Haray ɗon andi hari en jantike qissa annabaɓe hewɓe maɓɓe wono en fuɗɗorno e baba Adama alayhi salam. Janteɗen qissa on ɗon e épisode ji hewɗi. Aranɗen qissa annabi Idrissa alayhi salam, hoti aranɗen qissa annabi Nuhu alayhi salam, aranɗen qissa annabi Hud alayhi salam, qissa annabi Salihu alayhi salam, qissa annabi Shuaib alayhi salam, aranɗen qissa annabi Ibrahim alayhi salam, e annabi Ismaila alayhi salam, e annabi Shuaib alayhi salam. Haray hande inchallahu biidhnillahi ta'ala ko qissa annabi Yaquba e annabi Ishaqa woni ko wonɗen jantade ɗo ɗen ko aldawo e junnugol inchallahu. Eɗon andi wonno feƴƴirno noon e ɗe balɗe ko feƴƴi ɗo ko qissa annabi Ismaila woni ko wannoɗen. Joni haray qissa annabi Ishaqa e Yaquba. Ko homɓe woni Ishaqa e Yaquba ɓe wonɗen jantade fi mum ɗon. Haray miɗo andintinna taho fahin toujours koko mi andintinta e kala jantande nde fokkitiɗen jantade qissaji annabaɓe. Haray mi andintinay ɗum ɗon, ɗum ko honɗum ko wonde kala ko humodiri e qissa annabaɓe ko tawata hara koko feƴƴi ila e nelaɗo sallah sallam heeɓi dow ton ha hewto e baba Adama. Hay hunde ala ko andorta si wona immorde e wahayu jippinaɗo e nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Ijtihadu wawata natude e qissa on ko andorta ko wahayu, sabu nanon hari lawol ngol taƴino neeɓi. Amma ko israiliyankoɓe windi kon nelaɗo sallah sallam ko maki kon ko ɗo wonɗen jogitade: la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadhibuhum, wota on finno ahlul kitabi, wota on gongimɓe. Donc haray koko nanirɗe nelaɗo sallah sallam kon ko ɗum ɗo woni ko jogitoto ɗen immorde e ayaji alquran. Nam haray ko ɗum ɗo woni ko wonɗen e yewtude ɗo ɗen inchallahu e qissaji annabaɓe. Nam joni haray no jantorno ɗen noon e qissa annabi Ismaila on wonde e annabi Ibrahima alayhi salam. Allah arsukuno ɓe geɗal ɓe 13. Joni noon ɓe geɗal ɓe annabi Ibrahima 13 ko wonno annabajo wo ko annabi Ismaila alayhi salam e annabi Ishaqa alayhi salam wonɗen jantade fi mum on ɗo ɗe. Ko ɓeɗo tu wonno annabaɓe, luttuɓen fof wonano annabaɓe. Ko ɗum waɗi si fi maɓɓe lollali, fi maɓɓe jantaka. Inɗe maɓɓe no ka defte sa funti a ndara yi'a, kono inde maɓɓe ɗuɗa jantede boyi wano lolliri inde annabaɓe hedditiɓe ɗe honno inde ɓiɓɓe annabi Ibrahima hedditiɓe ɓen. Joni noon no wirno ɗen noon nde ñande annabi Ibrahima alayhi salam ɓiɗɗo makko ara noon ko annabi Ismaila alayhi salam. Ɓiɗɗo makko ɗimmo on mo Allah subhanahu wa ta'ala o hikkine ɗon e arsukugol mo ko annabi Ishaqa alayhi salam. Donc haray joni noon annabi Ishaqa alayhi salam ko honto woni ko jibina annabi Ishaqa ko Baytil Maqdis Palestine ɗo woni ko ɓe jibina e nder leydi ka nder hurum ɗon kadi na wo ka woɗɗiti hurum on Baytil Maqdis ɗon. Ko ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala on arsiki annabi Ibrahima geɗal maɓɓe annabi Ishaqa. Annabi Ishaqa woni ɓiɗɗo sonnajo annabi Ibrahima mawɗo mo atti jombude on irakiyenjo mo jombuno on Irak, adoɓe iwde Irak ɓe senoda e maɓɓe ɓe jindida e maɓɓe ko ɓe jindi fof no siforno ɗen noon. Eɗen andi annabi Ibrahima ko Irak woni ko ɓe iwi ɓawo Allah subhanahu wa ta'ala on dandude ɓe yiite ngen nde ɓe ya buginoɓe ka yiite. ɓawo ni Allah dandiɓe ɗon ɓe yalti ɓe arno ɓe inno ɓe jantire noon ka suratul leytoɗen inni dhahibun ila rabbi sayahdin ka suratul Safat. Ɓe yaltuno toon few hande kadi ɓe yimmi ɓe ari hedde Shami, ɓe wuuri e nder leydi Shami ɗin, ɓe jindi ha Syrie, ɓe ari ha ɓe wuuri Baytil Maqdis, ɓe ari Égypte. So ɓe iwri ɗon noon ɓe arti ɓe hotiti ñiiɓunde maɓɓe nden si ɓe ñiiɓi Baytil Maqdis Palestine. Joni noon ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala on arsiki ɓe geɗal maɓɓe wiyete ɗon annabi Ishaqa e annabi Ismaila fou. Kono ɓe ƴetti annabi Ismaila e yumma muɗum ɓe naɓi Makka, ɓe acci annabi Ishaqa e yumma muɗum e Madina Baytil Maqdis ɗon. Joni noon annabi Ishaqa ɓa woni ɗon ha janɗi Allah subhanahu wa ta'ala on arsikiɓe cembe, arsikiɓe doole, arsikiɓe haqqille, arsikiɓe hikma. sabuna ko welo welo mawngo
wonanno annabi Ibrahima yi'ugol hiɓe heɓi o ɓiɗɗo mon e jantade fi mum ɗo annabi Isaaka tawno ko welo welo molanago ko sonnajo maɓɓe taƴiɗo jiiɗi few mo tawata hara hari o taƴike jibingol ɓiɗɗo fes Allah subhanahu wa ta'ala on arsikiri ɓe oɗo kadi ko ɗum waɗi si karamkoɓe ɓen no yeddotiri ko hombo Allah subhanahu wa ta'ala o weltiniri annabi Ismail iɗon andi Allah no daali suratu Safat wa basharnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara woɓɓe no wi ɗon bani Israila no wi ɗon kamɓe ko annabi Ishaqa Allah weltiniri ɗon nden annabi Ibrahima wona annabi Ismaila kono noon ko tabiti kon on basharnahu ɗon ɗen ko annabi Ismaila Allah weltiniri mo ɗon donc par ce que on ɗon woni mo annabi Ibrahima hoyɗunono hirsi fokkiti hirsudemo Allah dandirimo saabu sottirgol mo ngaari baali arnon ndi ndi Jibril adduno ndin annabi Ibrahima hirsi ndin ɗon sottir ɗum annabi Ismaila joni noon alyahuda ɓayɓe faalayi woni ko kamɓe hettingal teddungal donc ko kamɓe hetti o mujisa ɗon ɓe inna Allah subhanahu wa ta'ala weltiniri annabi Ibrahima annabi Ishaqa haray ko tabiti kon ko an ɓe ɗiɗo noon Allah o weltiniriɓe annabi Ibrahima alayhi salam sabu no windi ka alqur'ana wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin wa barakna alayhi wa ala ishaq wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin Allah subhanahu wa ta'ala on dali menen de men weltinirno annabi Ibrahima ɓiɗɗo wiyeteɗo on annabi Ishaqa men weltiniri men waɗi kamɓe ɗiɗo yani men barkini e maɓɓe men barkini e zurriya maɓɓe on komɓe wi'a ɗon huma ko annabi Ibrahima e annabi Ishaqa donc ɗum no holli Allah subhanahu wa ta'ala on o weltinirno annabi Ibrahima o gueɗal wiyeteɓe annabi Ishaqa ɗo joni noon Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi e zurriya maɓɓe o moƴƴuɓe e bomɓe ɗo an wonir no yimɓe ɓen si ɗuuɗi a tawa e moƴƴuɓe no ton haray bomɓe kadi no ton ɗe kono haray annabi Ishaqa woni ɗiɗaɓo mo Allah subhanahu wa ta'ala on weltiniri nam joni noon woniri non ha ɓawoni annabi Ismaila annabi Ishaqa mon ɗe jantade fimo on ɗo ɓawoni o mawni o heɓi duuɓi kellefuye annabi Ibrahima jombannomo kanko kadi ɓawoni o timmini duuɓi 40 o wonno nelaɗo koka duuɓi 39 o jombi sonnajo makko arano on kankadi Allah jarribimo kañum annabi Ishaqa Allahu on jarribiɓe sifa jarrabuye mo Allah jarribino on annabi Ibrahima heɓugol sonnajo mo jiiɗotako bon ɓe woniri non kamɓe kadi ha ɓe jombi à l'âge de 39 ans sonnajo maɓɓe arano on ɓe wondi e makko ha o zurriyanaki ɓe ha annabi Ibrahima feƴƴini acci annabi Ishaqa heɓali ɓiɗɗo ɓe acci annabi Ismaila heɓi ɓiɗɗo kono ɓe acci annabi Ishaqa heɓali ɓiɗɗo joni noon ko ɓawti ɗum dumunne juutuɗo si annabi Ishaqa tori Allah ha o heɓali ɓiɗɗo ɓe immi ɓe heɓe tawoyi koto maɓɓe annabi Ismaila ɓe inni a o somnajo an ɗo jibinali mi toriki Allah ha wo on tuma annabi Ismaila ƴetti tugordu ndun annabi Ibrahima ndun jonni ɓe ƴetti dolokke annabi Ibrahima on jonni ɓe fiyoɓe yahuɓe jogo ɗum ɗon ɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala on okkoreɓe ɓiɗɗo ɗum wiyaɓe barkinor wasi ko ɗum ɗon okkiɓe ɓiɗɗo on kono ko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiriɓe on no mbayi annabajo gollata gollal lundingal e dina wiyetake kamɓe sirkani Allah ɗum kanko mustahil donc ɓen holli en ko on wiyete tawhid tode donc haray ɓe tori Allah Allah subhanahu wa ta'ala on okkori ɓe ɓiɓɓe ɗiɗo on sonnajo maɓɓe ɗon mo neɓuɗo jiidaki ɗon on ɗon okkori ɓe ɓiɓɓe ɗiɗo ɗum woni annabi Yaquba alayhi salam wiyeteɗo Ayus on wiyeteɗo ɗon Ayus ko on arabu ɓe wiyata Ayis donc haray on ɗon miññiti annabi Yaquba on ɗon kadi sonnajo ko ɓen ɗon ɓiɓɓe ɗiɗo bette o jibini ko ɓawti ɗum annabi Ishaqa jomboy sonnajo goo on jibinani ɓe ɓiɓɓe 10 worɓe ko ɗum ɗon timminani annabi Ishaqa kamɓe kadi heɓugol ɓiɓɓe 10 worɓe ɓayno jantorɗe noon nde ñande annabi Ishaqa Allah arsi ko ɓe ɓiɓɓe 10 worɓe ɓe heɓali jiwo annabi Yaquba heɓi ɓiɓɓe 10 worɓe ɓe heɓali jiwo annabi Ismaila kadi la même chose heɓi ɓiɓɓe 10 worɓe ɓe heɓali jiwo ko baabe maɓɓe annabi Ibrahima heɓi ɓiɓɓe 13 worɓe kañum kadi heɓali jiwo donc ɓeɗo Allah on jarriborɓe on jarrabuyeɗo ko ɗum waɗi si ari hadis ka nelaɗo sallah sallam maki hadis mo Abu Hurayra filli goɗɗo arno landiɓe fi ko homboni ɓurɗo teddude hakkudeji meɗen nelaɗo on sallah sallam landi ko ɗum faandi ɗon e ɓurɗo teddude kala kon ɓe nelaɗo sifi ɓeynanaɗo nelaɗo wi taw ko ɓurɗo hulde Allah o ɓeynanaɗo nelaɗo ma ko ɓurɗo ittude sadaka o ɓeynanaɗo men faandi ko telen sengo ka dambele goyi awa on tuma nelaɗo on sallallah alih w sallam ɓe maaki ko hombo woni tedduɗo ɓi tedduɗo ko Yusuf bun Yaquba bun Ishaqa bun Ibrahima al-Khalil ko on ɗo woni alkarimu
ɓe on tuma nelaɗon ɓe makirni ɓe maki innal karima ibnal karima ibnal karima ibnal karima yusuf bun yaqub bun ishaqa bun ibrahim par ce que ko annabi yusufa tum heeɓi ɗum ɗum wonugol ko annabajo ben makko annabi yaquba annabajo ben on ɗon annabi ishaqa annabajo ben on ɗon annabi ibrahima annabajo weldiɗɗo allah tabaraka wa taala. donc haray ko ɓe ɗo woni tedduɓe ɓi tedduɓe ɓi tedduɓe mono ɗaɓɓude teddugal wigol ko dambe ko menen ni ko menen funti e kaari en ko men iwdi kaari en hara yo ndaru ɓeɗo taw o anda ɓeɗo kamɓe ko annabaɓe tun jokkodiri ko ɓeɗo tun kadi heeɓi ɗum e ko hunja kon e ɓiɓɓe adama ɓe ko hunja mandita e ɓiɓɓe adama ɓe ko winda e defte fof muɗum ko ɓeɗo tun heeɓi mama soroɓe annabaɓe nayo jokkodirɓe. donc haray ɗum ɗo ko dokkal allah mawnu ngal ni ngal tawata hara e ɗum ɗo na won ɗo hokkata ɗum ɗo. joni noon faljere no ari e qissa annabi ishaqa e yaquba ɗe bani israila en jantoto wi'ugol wonde ɓen ɗon ɗiɗo koɓe nene goto saabu na ari aya go ko allah daɗo bassarnahu bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub. donc on min warayi ɗon tindina wonde annabi annabi ibrahima ko kanko woni ɓen annabi yaquba ko wonde allah okko annabi ibrahima annabi ishaqa kañum gadi allah okkimo ɓiɗɗo wonɗo annabi yaquba ko ɓayi e nder ɓiɓɓe annabi ishaqa ɓen tun ko nder ɓiɓɓe annabi ishaqa ɓen fof ko yaquba tu woni annabajo ko ɗum waɗi so allah daali o min wara ishaqa yaquba noon sen daari tafsir je ɗe fof no fottani ɗum ɗon wonde annabi yaquba ko ɓiɗɗo annabi ishaqa. donc haray joni noon no jantorɗen ni annabi ishaqa alayhi salam ɓawni allah okkoriɓe ɓe gueɗal ɓe ɗo ɗiɗo e on sonnajo mabɓe mawɗo ɗon wiyeteɗon ayus wiyeteɗon yaqub. donc o wiyeteɗo ayus ko on ɗo woni mama soro ɓe ruminkoɓe ɓe inne toon ɗo ɗen le remel ɓe tawata hara yimɓe ɓen buyno andi ɗo ɗen si innama rum haray andama ko homɓe. donc woni ɓe ɗumaɓe ilay ɓe Rome Italie ɗo ha e nokkili buy ka wiyete rum dow toɗen ɓe jantaɓe ko sortu rumi wa hulibati rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun ɓe ruminkoɓe ɗon ko ɓiɓɓe annabi ishaqa non ko ɓiɓɓe annabi ishaqa e lasiri o ɓiyete ɗo ɗen ayus. amma yaqub ko on ɗo woni mama soro bani israila en annabaɓe ɓurɓe ɗurde ɓen koye annabi yaquba ɗo woni ko ɓe funti. donc haray ɗum wi'a tindina wonde e nder ruminkoɓe annabaɓe yaltale maɓɓe ma woɓɓe goo annabaɓe yaltale maɓɓe kono ɓurɓe ɗurde annabaɓe ɓurɓe lollude ɓen ko jeeyaɓe bani israila en wono annabi zacharia yahya ilias annabi isa annabi moussa haroun ɓe hedditiɓe ɗon buy ɓurɓe lollude jantaɓen ka alqurana ko annabaɓe bani israila jeeyaɓe ɓiɓɓe annabi yaquba alayhi salam annabi yaquba mo annabi ishaqa alayhi salam annabi ishaqa ɓiɗɗo annabi ibrahima alayhi salam. donc haray ko ɗo woni ishaqa haray allahum arsukunoɓe ɓiɓɓe worɓe 12 ɓeɗo ɓiɓɓe worɓe 12 no tawa e maɓɓe annabi yaquba kadi allah artike ɓiɓɓe worɓe 12. donc haray ko ɗum ɗo woni fandunde meɗen e jantagol ɓangina ko hombo woni annabi ishaqa. haray noon allah no mantifi annabi ishaqa nokkili hewɗi ka alqur'ana e ayeje ɗe wawata jantade ɗo hakke ko ɗe ɗuuɗi ila e suratu safati ha e suratu maryam ha e suratul anbiya e nokkili ka serti alqur'ana on allah no janti fi teddugal e martaba ko okki annabi ishaqa alayhi salam. wono sen daari aya goto ka jantoto ɗen wonɗo e suratu maryam ka allah subhanahu wa ta'ala on daali ɗon ɗen ɓawa annabi ibrahima wajade babe mum wajiɓe wenjiriɓe yoɓe jaɓu dina ha babe makko jaɓali ɓa woni o etike ha babe makko ko inno ko waha jurni maliya on tuma watti ɗon ɗen qala sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya o watti ɗon wa atazilukum wa ma ta'buduna min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi shaqiya. kono noon allah waɗanimo falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. allah subhanahu wa ta'ala on daari ɓa woni annabi ibrahima woɗɗitike baabe makko ajara e sanamu ko wonno rewde allah subhanahu wa ta'ala on arsukunomo ɓiɓɓe allah subhanahu wa ta'ala on arsukunomo annabi yaquba wattanimo ɗon taniraho annabi allah subhanahu wa ta'ala on arsukunomo annabi ishaqa wattanimo ɗon taniraho mo tawatara ko annabi yaquba alayhi salam. donc haray ɗum ɗo ko dokkal allah mawnugal ni haray ko jantorten issa annaba ɓen ko fiyen heeɓu ibra tan li ulil absari tasa kuye wonande faalaɓe taskitare sabuna annaba ɓen ko yimɓe moƴƴuɓe ñentinteɓe ko ɓuuri moƴƴude maɓɓe fopp ko nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ɗum waɗi siko on ɗo yamira ɗe yiye ñentin
haray mi torano en Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala arsu ko en wawgol nyentinde nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam e du'anagol nelaado e sahaba en e annaba ben fop mi torano en Allah yo Allah kawtindinore en e mabbe ka aljannaji burdi towde ya rabbal alamin allahumma amin haray hande hiden daro wona do e gissa annabi yaquba e annabi ishaqa baba e mabbe haray inshallah ko woni aroyde do den ko gissa mo tawatara on don ko be waɗen e makko e sagaraji e sertuɗi yani épisode ji sertuɗi ɗum ko gissa hombo gissa annabi yusuf alayhi salam e nder ñalaɗe arayde ɗen ɗo no toroy allah subahana taala o newnan en ɗum ya rabbal alamin haray en wayri wadde vidéo ɗo e gissaji annabaɓen kono haray wona welsidare koye ɗaɓɓutugol wonɗen sabuna en ɗaɓɓitay haayi en ko selli kon ken si wawen feƴƴinande ɗum ɗon jama on nde tawde haray fanunde meɗen nden ko yo nafu wona ber yownu ɗum waɗama hara inchallah e jokka e jantoɗen annabaɓe yeruji nogay e jowo jantaɓen ka alqur'ana ɓe fopp mabɓe biidnillahi taala nde toro yo allah subahana taala o newnan en ɗum yo allah subahana taala on waɗon onon kadi jentoɓe yewtere ƴetta ɓuuri moƴƴude mari ko gollitira yo allah waɗan en qissa annabaɓe waajungu no waajitoren wonana en tasakuyemo no taskoroɗen fi en wawa ñentinde golle moƴƴe ɗe ɓe waɗno rentoɗen e golle bonɗe ɗe ɓe haɗuno ɗum wonana en malore adna meɗen e lahara meɗen. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.